Nirmala kenyam biya kamal ban lingni ab dedentama kejan gwasme mi jira mi jidit ka noro 9 TV channel donga jen chengan yam ko jiko bi ben ka noro 9 TV channel gore jen wo jender chonkel ke noro online TV der subscribe ka der comment ka der nywaka nasin ko kien aner ko nang ling gwasme update ka kwi ko reshi tok me change ka konin dang roten paiwa gwan me shading kabor sha connectin netin konti la murleni kan kel ka ji ko tere atishiru din marke ke jen dan bandinga jen gwasme shit kame shi kon lingwa se dan shi kon lingan wo ne shi ko janang diogu de diok shi ka liware ko mo anta ma chala do shi pegna ti wo ni am bandung wan ban kun lingten an kwi ko me ngum le rode ka ngum betu ko kor gwasen be kam dien ka jang ka ne content chal ka ji ko tere ke murleni kel bana chure racha me gor no jin bi nyoka nasin ko ken ana wana rech re kure shi tuok kam jani bor ngai kone bor ki den ka bor kam jani bor ken murle kel ke de nitin kon la denji kotoria no ngai kone de ni kotoria ki equatorial malaysia ka do bana chalar ka jeken shinay tin chiliu chika kai ka ne de jandang de gude diok ne jandang de diok ne jandang de gude diok ne de content chi liu wa chi chum ne ka ne de jandang de gude diech ka ne de ti ka jang bor karodien ka ne de kon ya nak ne jande gude diech ka jibbo ne ti chop ka jan ngwan de diok no gwan me cha ka maktin ji kotoria kene murleni kel ci ko rin matten ban ora cha kulat gwas me ban jiling men ping ne kon ya nak ne konti la japa kene ki murleni kene ji kotoria ci koran ka dinka bur community charwach wud mi la secretary general wud mi shala ma yoma ten wai te jela no kene tin mak dinka bur ki community dien jane ka murleni ti jan ka greater people administrative area ke people an la winy nuer en la wich murleni ngai kono no te ka jong le kan murleni ka murleni chaga nang ne di shop ka jandang ru de badda gare ko mo gwam me shika din ka bor shika nag ne di shop ka jandang diok widi diech kane tin to ko mo ka ji ko tere ko gwase dan ji ko tere ci kweren ci ora ni ka din ka bor gwade ci go ken ci kan ka nongten maybe kana lokan ne ko la ji ko to an de ka compensate ke de ka kam de ka chol ka kwi bel ken de cha cham ok ko kan ne ko la din ka boro ken mi shiga bano shikan bel jikan ga yar ka shikan dol bo shikan ka shikan ta tin ka shu ne ko la ji ko to ci ruden chubar shikan ga jogo no de ne mo ka pedang ro gwa dio je ci kon dol ken chan ga nen bo an gwa samo chu kan ji kotira kan kana ling ke kan kana nok chu kan chu jian wo kan din ka boro kan ka mak ti gro den chu no ne den kon ten la murleni ajan gwada dan na kane ti chop ka jandang dok wi de diech ka ka din ka bor kane jandang ri badak kan ne den kon ten la murleni kan ji kotira gwada me milin kon chalar ne the number of casualties among the header from the Dinka Bur community has risen to 35 deaths and 43 injuries so far. From the identification of the bodies that were found, the attackers are believed to be members of the Mole community from the Gate People administrative area. On the side of the attacker, 28 people were killed. He accused the Eastern Equatorial State authorities of conspiring with the Mole community to target the Dinka Bor header in what he termed massacre. He called on the national government to intervene and hold the responsible parties accountable. The Greater People Administrative Area Information Minister Jacob Werhum Jok denied any knowledge of the incident, stating that the attack was not reported to his office and they only heard of it through the social media. We are not aware about the incident. We only heard on the media that there was an attack in Eastern Equatoria. We do not have anything to comment about because it happened in another state, Wershum said. The Eastern Equatorial State Acholi community leader David O. Tim Okot say that the attack on the Dinkabur community of Jonglei State was driven by long-standing frustration of some members of the Makwi
county community je nan chikan la ne ti chikan la no shi talk ko shi ko kana te ne ku je na no na me kana talk ka che talk gwaye je na da de calling men bana kula link men da na bitu gwaden be ngai kone to retaliation teten ne ko la dinka bor mu te chu kum so sudan chikan do mo gwa mo dong de mal de no ga je ba we long ke ba we je ka long kene ko la murle ni cha ga pallo let kene je ka long re we ka so sudan ka teram jokedi neme gore je no be kum be gwitin mo te che gwitin en kene ko la murle ni bete kareg mediri bu to ko gwasen be kaka ko ne ti monaka na ka kor gwasen ber be je long ngai kono la kan wariya nan shang antam shi galo ka dinka bor na kan ka tangon dirin laro imin na kan dinka bor o gwaye long duno na kan war na shang ano ne me gor je no ken bos community jang kan war de ka mat ko kan ti shi ka biliang na kana ni shang kwal kan gad na kan man chika mutuwa gwada me kan ko ne ne ri 35 tinja na ka dinka bor tan dien ka gad tiene ano na me jana na gode nyoka yakel ani biata mal chana me dana bil to ko gasen be chan jalip ani bye bye